Danas naša Sveta pravoslavna crkva slavi svete mučenike Tirsa, Levke i Kalinika i svete mučenike Filimona, Apolonija, Arijana i druge. Sveti mučenici Tirs, Levke i Kalinik. Sveti Tirs i Levkije behu česni građani Kesarije Vitinijske, prvi kršten, a drugi oglašen hrišćanin. Kalinik pak beše žrec idolski. Kada car Dekijev naslednik Kumvrikije poče neštadimice mučiti i ubijati hrišćane, stupi pred njega neustrašivi Levkije, pa izobličavajući ga reče mu: zašto si nam na svoju dušu zaratio, o Kumvrikije? Razjareni sudija naredi odmah da ga biju i muče i najzad mačem poseku. Levkije namučeni iđaše na posečenje veselo kao na svadbu. Videći smrt hrabroga Levkija, Tirs blaženi raspali se revnošću božanskom, pa poput Levkija i on stupi pred sudiju i izobliči ga za zločine i za neverovanje u jedinog istinitog Boga. I on bi bijen i u tamnicu bačen. Nevidljiva ruka Božja isceli ga od rana, otvori mu vrata od tamnice i izvede ga. Tirs odmah ode episkopu Kesarijskom Fileju da ga krsti. Po krštenju ponovo bi uhvaćen i mučen, no on trpljaše muke podnoseći kao u snu, a ne na javi. Silom molitve njegove popadaše mnogi idoli. Videvši ovo, žrec idolski Kalinik obrati se u veru Hristovu. I on i Tirs behu osuđeni na smrt. Kalinika mačem posekoše, a Tirsa metnuše u drveni sanduk da testarom prestružu. No sila Božja ne dopusti ovu, te testara ne mogaše drvo ni zaparati. Tada Tirs sveti usta iz sanduka, pomoli se Bogu blagodareći mu na mukama i predade mirno duh svoj Gospodu svome. Krajem 4. veka Kesar Flavije postroji kod Carigrada crkvu u Svetom Tirsu i u nju položi mošti njegove svete. Svetitelj se javi u viziji carici Pulheriji i preporučio joj da sahrani mošti 40 mučenika do njegovih moštiju. Sveti mučenici Filimon, Apolonije, Arijan i drugi. U vreme Dioklicijana neki sudija Arijan ljuto mučaše hrišćane u Misiru. Pa uhvati Apolonije i pripreti mu mukama. Ovaj se uplaši od muka, pa potplati nekog poznatog muzikanta Filimona, neznabošca, da bi on mesto njega prerušen u njegovo delo prineo žrtvu idolima. No kada Filimon stupi pred idole, najedanput zasija svetlost hrišćanske vere u srcu njegovom i on se prekrsti. Potom izađe i poče vikati: hrišćanin sam, sluga Hrista Boga živoga. Čuvši ovo, sudija nasmeja se, misleći da se Filimon posmeva hrišćanima. Potom Filimon bi mučen groznim mukama. Daš s neba pade na njega i krsti ga. Najzad i Filimon i Apolonije behu posečeni od Arijana sudije. No tada i Arijan posta hrišćanin, pošto izleči svoje slepo oko čudesnim načinom na grobu Filimonovu. Osuđen na smrt od cara Dioklicijana i pogubljen sa 4 vojnika, koji također sebe objaviše hrišćanima. Poznadoste veru, priznadoste Hrista, predadoste telo da bi dušu spasli, zato vam se ime na nebesi blista i u crkvi svetli ognji ne ugasli. Molite se za nas, besmrtni junaci, da se odbiju od nas grehovni oblaci, Levke blaženi i Tirse viteški, Kaliniče slavni, dišni Filimone. I ostali redom bol podneste teški, no sad ste građani bolje vas i one, molite se za nas, krasni svetilnici,
molite se za crkvu Božji mučenici. Poznadoste ljubav, nebesku svojinu, zemlja joj ne znade ni imana pravog, videste je celu Božjem sinu, u znaku raspeća i čela krvavog. Sad ste blizu Boga i licem uzrite, molitvama vašim grehe nam pokrite. Rasuđivanje. 3 su vrste pohvalne revnosti. Revnost o očišćenju sebe od grehovnih želja i pomisli, revnost prema istini vere i revnost prema pravdi Božje među ljudima. Sve 3 ove revnosti ispunjavali su dušu svetog Nikolaja Čudotvorca do savršenstva. Revnost o očišćenju sebe on je pokazivao kroz ceo život, budno stražeći na svojim srcem. Revnost prema istini vere pokazao je on naročito na Prvom vaseljanskom saboru u Nikeji, kada je došao u strašni sukob s Arijem. Revnost prema pravdi Božje među ljudima pokazao je on osobito u 2 znamenita slučaja, kada je spasao po 3 nevina čoveka od smrtne kazne. Jednom u njegovom osustvu iz grada Mira, zlatoljubivi vojvoda Evstatije osudi 3 čoveka na posečenje mačem, primivši mito zato od nekih njihovih neprijatelja. Izvešten o ovome, sveti Nikolaj u najvećoj žurbi dojuri u mir. Osuđenici behu izvedeni na gubilište. Dželat beše već digao mač nad nevinim ljudima. U tom trenutku Nikolaj uhvati mač, istrže ga iz ruku dželatovih i oslobodi osuđenike. Potom ukori vojvodu Evstatija i privede ga stidu i pokajanju. Isto tako behu oklevetani kod eparha Carigradskog Evlavija i kod cara 3 carske vojvode, Nepotijan, Urs i Erpilion. Car potpisa smrtnu presudu. Uoči dana pogubljenja 3 vojvode pomoliše se Bogu govoreći: Bože Nikolajev, izbavi nas nevine od smrti. Te noći javi se sveti Nikolaj na snu caru i eparhu, izobliči ih za tu nepravdu i naredi da odmah oslobode iz tamnice 3 vojvode. Sutradan car i eparh ispričaše jedan drugom istovetno noćno viđenje i odmah oslobodiše vojvode i od smrti i od tamnica. Sozercanje. Da sozercamo bogoposlušnost Avramu i to, kako posluša Avram Boga kada mu naredi da izađe iz zemlje svoje i od roda svoga i iz doma oca svoga, Postanja 12, kako posluša on Boga kada mu naredi da prinese na žrtvu svoga jedinca sina. Beseda o Jakovu. Videh Boga licem k licu i duša se moja spase. Postanja 32:30. Bog Avramov i Isakov bi i Bog Jakovljev. Bog vernih, poslušnih, milostivih i krotkih. Krotkim bogovicem može se nazvati Jakov, jer uistini krotak beše i vide Boga i govori s Bogom i vide angele Božje i lestvice od zemlje do neba. Krotošću svojom pobedi Lavana, tasta svoga, i Isava, brata svoga. Krotošću unese mir među žene svoje, Liju i Rahilu. Zbog krotosti bi Mio i Faraonu. Krotost Jakovljeva praobraz je Hristove krotosti. Blaženi i krotki, rekao je Gospod, jer će naslediti zemlju. Matej 5:5. Ove reče obestinile su se i na Jakovu. On je nasledio zemlju otaca svojih. Njegovo potomstvo oslobodilo se iz Misira i nasledilo je zemlju obećanu, a kroz Hrista Gospoda, svoga potomka po telu, nasledio je on svu zemlju. To je crkva Božja koja se rasprostrala po svoj zemlji.
Vide Boga licem k licu. Jako vide Boga u vidu čoveka, ali ne kao pravog čoveka. I to viđenje samo je predskazanje istinski vaploćenog Boga kao čoveka. I duša se moja spasi. Spase mu se duša od straha i od svake nepravde. Pa kad se Jakov spase, videći samo prizrak Boga, kudi kamo je lakše nama spasti se, koji znamo Boga kao istinitog čoveka, kao bogočoveka. O Gospode krotki, silo i slavo krotkih, kao što si spaso Jakova prizrakom tvojim, spasi nas tvojim istinskim telom i krvlju, tebi slava i hvala vavek. Amin.